I tästä ljudi, evo nas ponovo ustipitelj. Oprostite što je ovakva slika, pa evo, samo da vam pokažem što ja sve imam. Samo malo, a vidite li ovo, eto samo to je. Vidite li što? Ako mene vidite, slobodno recite, pošto vidite. Vidite li ovo? Ali u nas nije noć, u nas je dan, sunčano. Ali to je nekako navesti na moj stvari. Pa, pogledajte ovo. Ovo su bodlje. Vidite? Vidite kada vam namislite vidite. Samo, a ništa. Ja vidite, a u mene je plavo i bijelo. I vidite sad ovo. Gledajte. Ovo se treba skinuti. Majić trebate skinuti. Ajde. Eto. Da. Možete vam treba biti. To je baš dobro, no znaš. Ljudi. Šta reći? Ako vas zanima kako ja ovo držim, to sad bih tako. Pa snima. Nekad ću vam morat snimiti kako vodim skateboard. To je to. Vidimo se. Gledajte video, čao!